iya bacuruzi bantu banje mu nkurikiye ubu ngubu hari uburyo ikibazo cyo kuba wabura amafaranga yo kugura padi cyakemutse aho ugura padi za cosmopads ndetse ushobora no kuba wajya umesa ukazikoresha mu gihe cy'imyaka 2 zujuje ubuziranenge. Tega amatwi wumve. Kuva kera mu nkuru zo hambere wasangaga ikibazo ari inguta bakuba bitsinda bato bagakura byitwa ibyisoni bituma bagacuka bagame yanyagirwa nta kome. Neho hagobotse Imana iragorora ku gitsina gore Cosmotive Rwanda ituzanira Cosmopad. Akenda kiyasho ushobora gukoresha igihe uri mu mihango kabana kameso kongera ugakoresha nta mpungenge. Si ibyo gusa kandi ubundi budasa bwa Cosmotive Rwanda nuko iguha amahirwe yo kubagura ipakiri mu dutambaro dutane ngo ushobora gukoresha mu myaka 2 tukirambanye umwimerere ukabuciye kubira ukundi n'inkuru zo kubabwa na pad. Cukubiri n'inama zo kwicara ku dutebe tw'imivumba ku kwezi kurundutse ngo birizewe bituma imishinga yawe idindira ukoresha Cosmopad. Akenda rukumbika gutera inkingi imirimo yawe gukomeza nkaho nta cyabaye. Ku bindi bisobanuro cyangwa ushaka kurangura waduhamagara kuri nimero 0781331552. Cosmopad nguyu umwimerere w'ibukuru ku banyarwandakazi. Hey! Bimeze bite? Nuko dutangiye filime yacu. Ngenda cyari namba 1. Uyu munsi murumva ko ntishimye. N'ubukene. Ko nimero yanjye ari yayindi mwaguza agacupa. Bimeze bite? Nuko dutangiye filime yacu. Ba Story Bridge Films. Bari nibo bamenye imifungo ngo filime tugero nanone isohokera agasobanufilms.com. Umva amagambo dutangiranye. Sini za filime z'ubwenge zasobanuwe n'undi munyakiniki. Muri Istanbul uyu munsi abanyamerika basaga 10 baturitse harimo umuganga w'umunyamerika ndetse n'umukobwa we. Abasaga 100 bakomeretse cyane bihambaye. Ndetse 79 bakomeretse barumva ko bari buze gukomeza naho akabagira abandi babipfiramo. Hari hashize iminsi 3 nanone hari imodoka nanone ituritse hapfa abandi benshi. Katururi. Kugeza n'aka kanya nta mutwe runaka urigamba icyo gitero. Ubundi ibye byaturikije 5 byigamba gatero. Urebe tuvuye kuri kiriya tugaruke mu kirere. Mu kirere satelite ziba zikora akazi kose. Katururi. Urebe filime ikoranabuhanga igihugu kera rifite ngo mu bapfuye harimo umuganga n'umwana we n'iturika ryabaye gusa nanone ngo nta mutwe urigamba. Ibyebere rero byaturikije ahantu iwana cyita kijya kuri kamera kikigamba kitera ahantu twari twarabikoreye cyane tujya kuhaturitsa twari twabitekerejeho mutwitege nyine niko gakurwa barakigamba. Ati Audrey yari gukina n'abaforomo ku bitaro. Mama najyanye na papa ku bitaro. Bamaye igipupe cyitwa Medibia. Ngicyo ni igipupe ngo basanzwe bahiriza ngo abana baje kwivuza kikabashimisha. Soka bakagora ikibeso kuyeri kumva amajwi. Ye wa mugabo n'umwana ngo bapfiriye mu iturika ry'igisasu dutangira filime. Ndagukunda Abi. Dusubire for my love. Lion natumye afa kuri ku kazi ke. He never cared where we ended up. Aho bamujyanaga hose na kintu byabwe mubwiye. Yibaga ashaka gufasha abantu bamukeneye. But being a doctor always gusa kuba umuganga rero iteka came second to being a dad. Biza ari ibya kabiri kukuba papa kuri we. Niko byari bimeze. Audrey, you were a shining light. Audrey wari urumuri rwaka muri isi y'umwijima nakana ke kapfi. Wa mugabo wapfuye bavuze. For putting you both mumbare ko mwese narabashyize mu nzira zatumye mugirwaye n'ibibazo nk'ibi. Umugabo n'umwana bapfuye. Mumbabarire kuba nigeze mbasha kubatabara. Umugore arapfakaye. Aya makosa nagaraye Abi. Lion yarazi ibyo yaragiye. Lion ni umugabo we wapfuye. Akazi ke kari ingenzi ndetse agents ubwo ni CIA iramushimira cyane. Abantu bose muri agency yacu baramushimira. Ngiye kuba ngukuye hano. Ninjye ugomba kwishakira amakuru ku rupfu rw'umugabo wanjye.
I have people who are better suited for this job. oya dufite abandi bantu barinze bari kwita kuri ibyo bintu Your personal connection to this incident. kubera ko yari ahuriye n'iki kirego ntabwo wagikurikirana buri umupolisi ntabwo yemerewe gukora iperereza cyane cyane yari famiye yapfuye cyangwa abantu biba hafi kuko ashobora kubikorana wenda akantu ko kwihorera no guhubuka niyo mpamvu umukobwa ari gushaka kumukura ku kirego n'umugore You're a hell of an analyst. Abi uri umwanaliste mwiza n'umusesenguzi In the desert chasing ghosts, it is not going to change what happened. I need to be the one kwifuza kujya gukorera mu butayu ukomeze ushakishe ngo ibyabaye nta kintu biri bukumarira ngo arashaka kujya gukorera mu butayu hari ahantu Said my piece. ngiye nakubwiye ibyanjye You'll be on a transport to Citadel in 72 hours. nimba aribyo ushaka tugiye gukoreza muri Citadel mu masaha 72 ubwo ni iminsi 3 I know you like to play things by the book. ndabizi ukunda kugendera ku mategeko Where you're going? ariko ahantu ugiye They don't exactly like reading. nta nubwo bazi gusoma ibyanditse mu mategeko nta bitabo bazi God, sir. ndabyumvishe Got your back, Abby. wiconge abi umugore agiye gukora iperereza ku cyatumye umugabo n'umwana bapfa aho bamwohereje ngo ntabwo bagendera ku mategeko leta sasa nyinshi usanga zigira ngo icyitwa black site ari naryo zina rya filime yacu ngo ni ahantu usanga bafungira abantu bataragiye mu nkiko babagize ibana nyine bakabafungira ahantu bahita muri ndabyemeye hari ibirindiro by'ibanga abi mu bitayu bwa Jordania ibiro byitwa Citadel inshingano zabo gukora iperereza mu bihugu bitanu birenze bikora bivuga ururimi rw'icyongereza babyita ngo ni amaso atanu y'Amerika harimo Australia, New Zealand, Canada na Amerika ibihugu bitanu bifatanije gereza imwe kugira ngo bijye bihana amakuru ndetse nanone ahantu hagariwe na Israeli bazi nka Mossad ikigo cy'ubutasi cy'abanya-Israeli nacyo gikorana nabo bimeze biti Katorori ni ikigo kibanga bacica Citadel kiba mu butayu bwa Yorodaniya urakibona ariko ikigo gihuriweho n'ibihugu bigera muri bitanu Israeli, New Zealand, Canada, Amerika niho bafungira abantu bahita black site ni ahantu bafata umugizi nawe bakamujyana bakamubika ku buryo utazi ngo uyu muntu ngo yafashwe n'amategeko ngo yarafunzwe ngo ajyanwa muri gereza nanone ahantu kugira ngo tubashe gukusanya amakuru neza tuhafungira nanone abagizi ba nabi bakasha mu rwego rwo kugira ngo dukomeze tubakuramo amakuru ibaza ahantu bafungira n'ababyeyi babo ntibaba bahazi n'igihugu ni ahantu h'ibanga bahita muri ndabyemewe bakujyanayo mu gitondo bagukuramo inzara nimugoroba amenyo iki ni icyahura cyemera tu ugatanga n'andi makuru harimo na gereza ni ibiro by'ibanga aho hantu bahita ngo iki bahita black site iyo uri umugizi wa nabi bakakujyana umenya ko kakubayeho ubundi umugizi wa nabi bamujyana ngo zahe bakamukatira mu rukiko aho hantu tuba tuza aho uri ariko numva umuntu ngo yaburiwe irengero muri Amerika abari kuri black site zabo bakujyana muri ndabyemeye niyo bashatse babona nta kamaro ufite bagukura mu nzira ni ibiro bya Amerika futanije n'abandi nkabo Katorori umugore niho bamwohereje kujya gukorera hashize amezi 10 umugabo wapfuye ese Farihan ntago ari kugushuka nabonye amadokima agaragaza ibyo avuga ko ari byo tuba turikije na Gary Cyrus gusa subject 994 kangahe reka twongere tugerageze ibintu Farihan ese haca tigeze kubwira ngo ninde wabatumye guturitsa aho hantu muri Istanbul ni umugabo yapfiriye amaze amezi 10 mu butayu akora iperereza ese CIA niyo yakubwiye ngo ushaka no makuru Flan ibyiturika ryabaye muri Istanbul ntacyo ndizi ngiye nkora business yo kugaburira famille yanjye gusa ngiye bamuje n'umuntu wari uhagarariye Kaizaga ko Farihan biravuga ko nawe abantu bagukorera aribo bajyanye ibyo bisazo turahaturitse umugore akomeje gukora iperereza ahari wabona ari ofisi yabiri muri Ankara ubundi ni muri Turkiya sibyo ra ese kuba nifitiye akazi nkora ubwo biravuga ngo abantu bose bapfuye ninjye wabishe ni ikigo biri kuhata ibibazo umukobwa no bikomeje kumucanga ashize amezi 10 abantu bapfuye byamucanze iperereza rarikomeje maze amezi 10 ari gushaka kumenya ninde waturikije muri Istanbul bebe
bayibereye hano mu kazi ari gukora mu butayu kureba hano inyuma aho akorera hose ifoto y'umugabo n'umwana ibiri hano barapfuye katorori iyi foto y'umugabo we n'umwana byebe byarabaturikije amaze amezi 10 muri bwa butayu kuri ya black site abari ibyebe none barabitoteza umva nk'imiziki bari kubyumvisha byumvisha imiziki isubiramo itajya ntabwo wariye uburyo hano bikora biroroshye ku mafuge witume hano igihe cyo kurya nikigera urye ni ukuvuga ngo bugufungira niho uguma byose farihani ugomba kurya ikibi cyitwa farihani ikintu cyo bari gukora iperereza kuri ryaturika ryabaye ibiryo by'abari bajugunyira yigaragambije yanze kurya barabimutamika ku ngufu hano nta mikino kinari nta mategeko habo yaruwashe ni Abi yitwa Abi usanga ari Abigail yaragahinnye muzeba mumena imbavu Mila cyitwa Mila soka urebe What the hell is going on in there? Ibice mbirimo hari yanze kurya I'm encouraging him. nageraga kumuteraga kuraje kugira ngo arye ikigoryi But you're not. All right, you're an employee of the CIA. uri umukozi wa CIA nagukiri muri bato ya mbere ngenda ndashaka kutugendera ku mategeko tugendera ku mategeko okay kudakubita imfungo hano nta mategeko abari kubabwiye umugore natangiye kuzana amategeko shaka iki uragira ngo nandi ku rwandiko rw'uko witwara nawe bakwirukane ibyo bintu nabigushimira bikoze wagiye ukanywa icyayi cyawe ukarya keke zawe ibibera hano ukabyirengagiza urakeka ko ari ibintu byoranye kuba bakohereza hano ngo uze utuyobora aribwo imfungwa zatangiye kwigaragambya ubundi ni by'abagabo twarazivunaga ibyo ntabwo ari icyo wabitegetse reka nizere ko bizagenda neza kurushaho fucking analyst abaginga b'abanalist ibi ni umuntu n'insesenguzi wa CIA araza akiga ku kibazo ko cyagenze agaperereza akagira gute cyagiye kimututse hano abaginga batwerezamo ngo nabasesenga muzanira amazi y'umugore ngo kuva yaza imfungo sigaye zigaragambya zigize nk'aho ari mu rugo zabonye mama ninjye nshuti yonyine ufite hano That company you told us about in ya company watubwiye ikora muri Ankara ubwo ni Turkiya Enterprises Kezagan Enterprise ngo wabagurishaga ifumbire that they're a major supplier for a terrorist organization kwasanze iyo company yo yateraga inkunga agatsiko k'ibyibe ngende umucuruzi ariko I buy and I sell from whoever wants to trade with. Ndagura nkagurisha ku muntu wese wifuza kungurira. Hashize ibyumweru bitatu mumfungiye hano. Nababwiye ibyonze. You've given me a few breadcrumbs. Umva fala nta kintu urambwira. Ukomeza kumbwira ibintu bivangavanze. In our last interview, you mentioned Hatchet. Muri telefone twakoranye ubushize wambwiye witwa Hatchet. Hatchet umuzi iki? I want you to identify him for me. Hatchet mbwira meza ate? Umve. This guy? Ese Hatchet nuyu ni ifoto y'igisaza. Hatchet. Or is it this one? Hatchet ubundi bivuga gashoka. Hatchet nindi? Nuyu? Oh, I know for sure is you don't want to meet that sadistic man. Icyo nzi cyo ntago wifuza guhura n'uwo mugabo wishimira kubabaza abandi witwa Hatchet. Cyaguhura nawe. Jewe umuntu bamuje nawe bamuza n'abakozi bankoreraga ari business. Ikigaragara afite na business itararangira muri Ankara. Uwo mugabo bita ngo ni Hatchet. N'umuntu bamwita gashoka. Bwa bushoka bunini. Bwa Hatchet. Gashoka ninde? Gashoka pana umwe wa Ivani cyo muri Amerika cya defocus iki niki wapi uyu mundi ngo gashoka uyaje kwandika teshobora kuba ari ikindi gitero kigiye kuba muri Turkiya cyangwa se muri Ankara message yohirije akurikije amakuru yahawe n'uriya mugabo tugana ku cyiciro gikuru cya CIA kibalangiri ahitwa Virginia bebe Ankara hari amakuru yoherejweyo bano barandika baryamira amajanja Hatchet muri Ankara ashobora kuba agiye kuhagira guhagaba igitero ni filime bite baby
nabonye amadokima agaragaza ya kampani Kaizagani ko yakoranaga n'abantu muri Istanbul na ya restaurant nayihabonye. Iyi restaurant ni nziza sheri, ntugire ikibazo, harabura ibyumweru bike kano kazi banyurije muri Istanbul kakaba karangiye. Abi ndagukunda, ni amajwi y'umugabo yajyaga amwoherereza kera. Rashid wants you in the rec room. It sounded urgent. Rashid araguhamagaye mu cyumba ngo birihutirwe. What he said. Sinzi tungo baragushaka byihutirwa. Avayo. For the record, I'm gonna miss having you around. I'm gonna miss you too. Ewana tuzagukumbura, natwe tuzagukumbura. Can handle those boys. Bano bahungu nzabayobora, nzabitaho. Uyu mukobwa gushaka kugenda ashaka kuvana ni Abi. Nope, nothing so far. Bagiye kohereza drone ijya guturitsa hano se nta makuru turamenye. Baramuhamagaye. Kumbe hakore no. Abaginga bafite keke. Nzanye na Abi nona. Kumbe ni surprise, ni sabukuru ye. Ese mwazantunguye kejo bundi nzavuka koko. So, Niko. emergency. Well, apart from all the Siko narakata cake. the free world, all that stuff. Bari hano. What is that? That is a Byo ni biki? Iki ni igikorwa cy'ubuhanzi. thing in DC. Iyi ni inyubako iri muri Washington DC. Ngira keke ni buriya bari kwegeranya na White House, kumbe wapi. Ninki wayikoze. Hey, cut the guy. Ni ahantu bibera. Put a train Mu killer butayu. on assignment. You get what you pay for. Do. You love it? Urikunze? It's a very sweet gesture. Kano ni akajeste keza mama munkoreye pe. Ni sawa. Abakorana nawe The cake. muryoherwe na keke. Si ngombwa rega ngo keke nawe ubuyirye cyangwa uyikate. Did you have something to do with this? Niwe wateguye no surprise. Some kind of a Santa hunt. Bano bahungu bashaka kunezeza. Uya ndavuga ibyo kunyohereza muri Washington ngo mve hano munsubize. Uya. Come on, Abby. You know me better than that. Uya urabizi byo sinabikoreye umukobwa bagiye kumusubiza Washington hano mu butayu akazi barabona Nothing I could do. iminsi yarangiye kandi uyifuza kuguma hano. Ntabwo ndarangiza. Gotcha this. Nagukubina icupa hano rya United Gin. This is the bottle. Iri ni rya cupa. Mine and I gave. Nje n'umugabo wanjye twigeze kuguha. Umugabo watarapfa. You know I'm not much I of a... know, big drinker. Ya ndabizi ntabwo uri umunywi wa hatari. Bamuhaye icupa araribikana wari ribasubije. Rebe. Bino bisobanuye byinshi. I'm gonna finish my rounds. Reka mbanze ndangize byo nari ndimo. Anyone touches this? Hakiri umuntu wari ku icupa rya United Gin. Miya cyane cyane wowe. Oya. Okay. Uraryishyura. Rebe arisiga hano no gusiga utanze gasopo. Nka cyagabe cyo kubikeri ntago wasiga hano inzoga. Sorry. Ntago wasiga hano icupa yaryo cyo kunywa ngo risange. Tugaruke muri Ankara. Muri Turukiya. Ni filime. Umujyi urabona ukuntu umeze. Wagira ni Kigali. Gatsata. Kumbe muri Turukiya hari abariyo tayari. Wibuke bari batubwiye atera icyo cyitwa hacheti. Gishobora kuba kigiye kugabanya gatero. Barakwereka muri Turukiya hari abariyo. Hey! Bana basambuka gutyo. Bimeze bite? Hey! Basirikare b'igihugu cya Turukiya. Kugira no hari umurambo. Umurambo. Ni filime. Komeza imbere. Yeah. Komeza imbere turundu wa kabiri wapfuye bamushombye uruntu mushisha. Hey, karamu. Komeza imbere. Yeah. I'll take point. Freeze, hands up! Yeah. Hey. Translator! Musamuzi. Avayo. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Uyavuga ikirimi ntumva. De. Bakomeza imbere. Rebe. Haro basanze hagaze hano. Amaboko hejuru tuyareba. Hari ikigabo basanze gihagaze cyane ikanga. Shira icyuma hasi. Drop the fucking knife! Jugunya icyo cyuma hasi ara barakurasa. Mugabo ashyira hasi icyuma. Hey. Umugabo ninde? Delta to HQ. Delta to HQ. Igipimo turagifite. Traction to Citadel. Tugiye kwita tukijyana Citadel. Citadel ni yagerese iri mu butayu. Igipimo ngo baragifite bakijyanye Citadel. Citadel 5779. Turasaba uburenganzira bwo kuba twaparika. Receiving. We weren't informed of your arrival. Nta makuru bari badoye ko muri buze guparika hano muri bande.
Juliet 777 Delta respond. Charlie, this is Watchman 1. Iko Charlie in Watchman 1 Yankee. 87 Charlie, request granted. Clearance? Turabemereye mu pariki. Hatchet turamufashe turamuzi. Afuse Hatchet. Hamagara Abi. Watchman 2. Report to Big Dog's office. Reka tubabwire ko ya nyamaswa nitwashaka bayifashe. Special ops. They're bringing in Hatchet. Dufite special ops bazanye Hatchet. How do you know it's him? Ubizi gute kariwe? Looks like. He fits the profile exactly. Ntabwo tuzi ukuntu asa. Ariko dukurikije amakuru ukuntu akoramo neza niwe bafatiye muri Ankara bamuzanyana. Turamufite Abi. Hatchet niwe bakika ko yaturikije ahantu umugabo w'uyu mugore yarari. Uyu munsi yagombaga gutaha agasubira muri Amerika. Yaramaze igihe yiguha Hatchet. None Hatchet arafashwa arazanywe. Kuri ya gereza nakubwiye ngo harabagizi bane bo ku rwego rwo hejuru iyo babafashe nago bajyana mu nkiko kubaburanisha ngo iki nicyo ya bamuzana muri ndabyemeye bakamukoma akabanza akanavuga n'ibindi byinshi yateganyaga kuzakora. Put $50 on it. Umva ngenda sheta senkani. Rebe. A chaplain risking God's wrath by gambling. All right, Moses. Let's see if you can split the Red Sea. Lord's on my side. Rebe. Lord's on my side. Can you move, please? It's cool. I'm just, it's all right. Bana bari gukina biyari bibera mu butayu nta kindi bakora. Wow, that was hard to miss that pocket. You're shooting like a grandma. You okay, Abby? Meze neza Abi. Hatchet's been captured. Hatchet yafashwe. They're transferring him here. Bari kumwohereza hano. Hey. Rebe. Abby. Talk. Twaganira. Let me interview Farhan just once. Reka ngende nkoresha interview Hatchet nako Farhan bwa nyuma. What does it matter to you? You're leaving. Nubundi we ntacyo bivuze ugiye kuvana ukindi. Have responsibilities here. Inshingano ugiye kuzisigarana. Umva. I get it. You want to take down the people. Ndabizi bari abantu bashaka kubashyira hasi. I want to protect those who are still alive. Gusa ngenda cyashaka kurinda bari bazima basigari bazima. That cat is up to his neck in this. Give me the raw intel. I have people on the ground who can investigate it. We mama makuru ufite abantu bari kuri tele tubahaye makuru wakuye muri Farhan. I don't like the way Mossad investigates. Kubwisha ukuri abantu wa Mossad sinkunda ukuntu mukuri perereza uyu umunya-Israel bakorana. Sinkunda ukuntu mukuri perereza Mossad ni uko yumva CIA yari Amerika cyari bari y'u Rwanda. This is a Five Eyes site and your country's not invited. You got a problem with that? Take it up with your pal Rashid. He's the head of operations, not me. Vugana na Rashid ni ukuri operation ntago ari nge. Yacaho. I don't know any details. Na zindi detail na zimwe nzi kuri ibyo bitaro byaturitse. Many Bino twabigana inshuro nyinshi. That company you told us about. Ira company watubwiye. Kaisergan Enterprise iri muri Ankara. Hatchet's been captured there. Hatchet niho bamufatiye muri iyo company. You better hope it is a... Nizere ko umuntu mwafasha atari we, atari Hatchet. They are not bringing him here right now. Nizere ko kandi Hatchet mutamuzanyana. I heard a Hatchet. Bwa mbere numva Hatchet. 3 station agents. Namwumvisha ngo aba agent bacu batatu yishe abicira muri dushambe. Faces peel back. None ngafite ukuntu bakata isura ngakayiharura akayikuraho. Nasi murabizi ko umuntu ashari we. Baravuze ngo umugabo kandi akoresha icyuma gusa akamara abantu. Yikase. Handmade in Sochi. Umugabo ngo ni indwanyuje. Supposedly the blade has a signature, you know, like a gun barrel. Uwo musore kandi ngo icyo cyuma akoresha ngo kira akamenyetso kameze nk'imbunda. Mossad natwe twigeze kumuhiga. Yakoranaga n'abantu bo muri Iran ngo bari bashaka impindura amatwara. Ejo mukumva ngo yabaye umunya Saudi Arabia ubundi umunya Arabia. Mbega hora ahantu hose ntago mwamenye uwo ari we. Mu gihe burayo twamwitaga Shedim uwo mugabo. Bisobanuye dayimoni. Baravuga ngo iyo amaze kwica abantu He bathed in the blood of his victims. Ngo ntago yamaze kwica abantu ajya koga yoga amaraso y'abantu yishe. Campfire ghost story. Man izo ni inkuru z'imizimu bajyaga babeshya wana nta muntu umeze gutyo. Katori. Urebe uwo bazanye baramutinya abantu bose. Witwa umuzimu. ETA. Touchdown in 10 clicks. Yeah. Katori. 10 clicks away. Kuri Citadel tumaze kuhagera over. Shit. HQ, I received your directive. Edikota tumaze kuhagera over. Urebe kibara kizi ubutaye ahantu gereza iri. Ureba hano Amerika ijya gufungira.
Yankee Juliet 77 Delta. Drawbridge will be lowered. Over. ETA 7. Bahageze. Team Alpha hari abatwinjiriye, mwitegure kujya kubafata mu hekare yo mu binshi, kujya kubitegura nyine no gufata intwaro na rwo abize bagenzi babo baje rwo babahamagaye bana bafata intwaro. Turi muri Citadel. Shakawa mani wabo nkoreye umuti teke yaje maze kwinjira mu butayu. Hey, turi ubutero cyo gufungira bwa Yorodaniya. Mwese mube tayari, icyo basanye n'icyo mu rwego rwo hejuru cyane. Bamwe bamwita ngo ni daimon abo muri Isiraheli, abandi mwese musubire kuri station zanyu. Ntago nizera ko dufunze ikibe tutazi isura yacu. Ibaze bafunze umuntu ariko ntibari bazi ngo ninde, isura ye ntibari bayizi. Nukumva ngo habaho umuntu witwa Rock ni muzi isura yanjye. Arabaho ngo njya nohereza bakajya hirya no hino ariko bari asinge. Isura yanjye nta muntu uyizi. Hey, What are the chances? 3 days before you ship out. haburi minsi 3 ngufi banongera utahe ikiye wise ugifata. Ikiye nicyo yahigaga. Rebe. Hey. We. You got this. Bino biragenda neza humura. Urabifite. Uyafite ishyushye ikiye cyaturikije abantu agapfira umugabo we n'umwana baracizanye. Yeah. Dore ngicyo bakuzana bagufunze n'amaso ku buryo utazamenya aho bakujyanye. Basore barakaza neza. Captain David Palo, Rashid Nassar ni ukuri operation. Uyu nawe ni wa CIA yitwa Abi. Uyu yitwa Tessa ni ugiye kuba translator wacu musobanuzi. Yes, you're training at Quantico a million years ago. Murasi nanjye sinjye n'uyu mugore twahuriye Quantico. Quantico ubundi nibo batoreza abasirikare ba CIA. Atu twahuriye Quantico imyaka myinshi ishize. Uyu mugore baraziranye. Uyu sobanura uje n'uyu mugore hano Abi ko baraziranye Quantico kuyifunza ubwo no bahuriye. Iyo umvisha abanyamerika bati twahuriye Quantico ni nkuko wakumva umuntu navuga ngo uriya twari kumwiga ko igako arya so haberi n'ikifunzo bintu nk'ibyo. What am I looking at? Yo twari kore ariko simba mpibuka neza kubera ndikoze kera. Orders are written and approved by Langley. This is unbelievable. I can't approve this. We're authorized to handle the asset here. We have national. Umva ntago twabemera mwagomba kumudusigira n'umuketa mugenda. Undisclosed friendly. Bira ni biki? Right. Well, it's 3 hours by chopper from Ankara, so. It'd be in contravention of our international responsibilities. Para bari kuganira sinzi. Done with the place. Hano hari ukuntu mwakoze ni byiza. 10 months. Maze igihe kingana cy'amezi 10. Wise choice. Ngwaye iminota 40 yonyine. Need word. I could not handle that. I like the simplicity. Uyavayo asamenye ko bari abatonganaga bazanye ikiyebe n'uyu. What's going on? Yo kibe cyambere. Captain Palau asked for 45 minutes alone with the prisoner. Captain Paul ansabye iminota 45 ari guha interview kira cyebazanye nta kamera nta n'amajwi byose babikubye. Ntabwo bishoboka Rashid. Nta kintu nakora. There's nothing you can do. Kutuvuga ngo nta kintu wakora. The world's most dangerous man. Uyu ni umugabo wa mbere ku isi mubi cyane. Nta n'umuntu umuzi nk'uko muzi. Icyo cyumba nkwiye kuba nyirimo. Iryo ni itegeko ryaturutse hejuru. Fuck the powers that be. Abo baginga barakijyaho. Ubu hejuru. Abo mbare nanjye byamvuye mu ntoki ubu. Uzanye ikihe baravuze ngo mu minota 45. Team izanye ikihebe. Bagikoresha interview bakibaza. Una amategeko aturutse mikuru kandi ngo kamera bazikureho n'amajwi byose. Isano. Nibe ni biki? Tandukanya amaguru wa muginga. Oya jano bamwimye kirakibe. Yashaka kuba ari ugihata ibibazo. Ngo bagiye kubanza avugane na bari abamuzanye. Captain Palu. Katorari. Uyashira amajwi. Could sound a video to the interrogation room from now until 0045 hours. No permanent record, no remote access by any. Mugiye kureka kira cyumba giye koreramo nta kuba recordinga amategeko nta kurikizwa. Bagiye kureka kura amashusho n'amajwi. Bikore. Itegeko ryatanzwe. Bebe. Bano barabanza bamanika umugozi nabazanye iki. Wabonye ariko bakizana iki batangiye kumanika imigozi bagira ngo bagiye kucica. Niko bakora. Captain's gonna take real good care of you. Nugira ikibazo Hatchet, Captain araza kukwitaho. Hatchet ni gashoka. Yeah. You just won the big one. Kubita amapingu dore ukuntu bakizirika ko bakita ngo idayimoni ikigabo. This guy's never gonna see the light of day again.
uyu musore se tumukoro kino kimutwikire ntago dushaka zongera kubona urumuri na rimwe baragutwikira bakakubaza utwikiriye ngo kuburyo utazongera kubona urumuri baragutoteza no kuri black site ntago ufungiye muri gereza izwi ngo hari abantu bakubona bazatanga n'amakuru kufashwe nabi iyi ni black site bagukoresha icyo bashaka bono bakinga binjiye n'aba cowboys mwana captain nguyu ubu ni uwawe Chibi. Rebe. You got a handsome face. Anyone tell you? Ufite agasura keza bigeze babikubwira. Just perfect. No nutwo twanwa twenda gusa nk'umweru turakuberiye. Hey, you know, you're not what I expect. Ariko ndabona utari icyo twatekara kuri cyo. No one really knows where you're from or who you really work. Nta muntu uzoturuka ukorera FSB. Ese ukorera FSB? Ukora abanyasiriya? FSB ubwo ni abarusiya ni ikigo cy'ubutasi cy'uburusiya. Ariko uyu mugabo nacyongereza zura mukobwa ari gusemura barakubita uyu ni umusobanuzi akora kimwe na Rock. I buried friends because of you. So, nashinguye inshuti zanjye nyinshi kubera wowe wazishe. You probably think you know how this is going. Kandi muri gutekereza kuzi iki kigiye kuba. I ask a few questions, you stone. Ndakubaza utubazo duke wanga gusubiza. Hand you back, but that's not. Muvunagure nukuri gutekereza. I got 40 minutes to make things nice and personal. Mfite iminota 40 yo kugwata ibibazo tubigenza neza bikagenda gake gake nge nawe. Let's get the party started. Reka dutangire ikirori ariko ubundi. Are you the operative known as Hatchet? Ese niwe muntu bita Hatchet, operative witwa Hatchet. Gashoka. Or Russian. Mubaze mu gifarisi umaze mu kirusiya no mu cyarabu twumve nimba ibyo mvuza byumva. Oyavuga mu gifarisi abifaza mu cyarabu avuga indimi zose uyu mukobwa. Ongera umubaze. Bari gupfa kuvuga indimi nyinshi zitandukanye barebe nimba hari no mu kirusiya. Kind of frustrating. Muki ngari kumbangamira. Ntaravuga ijambo rimwe ntibazi n'ururimi yumva. Niyo mpamvu bazanye umuntu uvuga indimi nyinshi kugira ngo agende avuga. Ninde wategetse ngo buturitse muri Istanbul? Was it the field agents in Altanf? Ninde wakohereje? Ni field agent bita Altanf? Hatch talk. Gashoka avuga. Confession would be nice. Kwicuza icyaha biraza kuba ari byiza. Nothing. It's the same thing in my book. Uri aracyavuga indimi zose zibaho kugira ngo uyu mugabo bumve nimba ari ururimi yumva. Baby. Okay. Your choice. Hang him up. Mumumanike nyagasani. Nakubwiye ngo hano hari ibyo bitajya bigera muri gereza. Bagukubita kuri black site hano bita kuri black site ubundi kibe gifashwe barabitangaza amakuru ngo ari kibe runaka cyafashwe gifungiye bamu manitse mu kagozi. Iyo buri hari ibyo bifungwa ni mubimenye cyo muri Amerika ni mubimenye. Babiri black site kigabo. Ngabo hari abakumanika mu mugozi ugapfa wicaye ku gatebo umugabo arasamba hano ni ibi bibera black site. Uravuga noneho uravuga Talk to me. Bagabo barakwicaraho yatangira kuvamo bakongera bakakuzura bakongera bakakwica. Ninde wategetse ngo muri Istanbul bahaturitse? Vugisha. Ninjye uhitamo nimba upfa cyangwa ubaho. Umugabo yajicitse wagira ngo nta n'ururimi rumwe na rumwe ku isi rubaho yumva. Hatchet. Sasu ya jano. Ahari ari guhatirwa ibibazo twumvisha amasasu. Mwerekereye off. Ahari ari guhatirwa ibibazo ngo bumvishe amasasu ari gukubita. Katururi. Hantu bari guhatirwa iki? Bigenze bite? Subizaho kamera. Wabona bari kurasa amasasu ya pirate kugira ngo mutere ubwoba. Ntaga abantu ngabara bagendana amasasu ya pirate. Shiraho kamera turebe ni ibiki. Subize kamera muri kira cyumba. Try camera 2. Gerageza kamera kabiri. Baby. Camera 2 also covered. Kamera kabiri nayo bayifunze. Kamera zafuye bari kumva amajwi n'urusaku. Mwese abasirikare muri mwana umenye ko tugize ikibazo. Dukeneye umusaga wo bahatira ibibazo over. Mugube muri position zanyu. Katuri bari abaririkira. Aho bahatira ibibazo karabaye. Bavayo. Icyo bari bazanye wumvisha amasasa turi ko bari nimba bakishe. Bavayo. Briggs, get the gurney. Briggs, muchingure. If anyone gets past me, you roll the rest of the fire. Rebe. Breach. Yeah. Mohammed. In 3, 2, Gatatu. 1. Rebe. Maboko hejuru tuyareba kugera no.
hari abapfuye hari abarashwe nyagasani bisa neza nyagasani bahita bazana akagare kapiteni bamwihutane kumuvura turashize bahita bamutwara bari abashinzwe umutekano bamwe bazanye ikiyebe katururi kapiteni paru uri guhata ibibazo ikiyebe nimba bimugendekeye bite kapiteni paru nimba bimugendekeye bite yagiye guhata ibibazo ikiyebe bigenze biti mugende mubwire mira katururi gatatu kabiri bamuterekano bahita zarakinga wa musirikare nyo arakinga maze gukinga gufatira agaspray hano arabanza apuriza kuri kamera kuriho amashusho agufatira icyuma nawe undebere twa twuma two kwa muganga tuba dutyaye kubi cyakireke mama we uyu muganga bamwita umuzimu rimwe ku baganga yakiranye ngoto bayita babiri kuri kirana byihuse tugwe hacati gashoka nyagasani kikebe ntabwo gisanzwe kiri hano bimeze bite ko byagenze hasi bimeze biti urebe filime utagicaho kiza kuri uyu kuba kimenyerewe ngo kwica abantu ngo cyarangiza kigakaraba amaraso yabo baragikabiriza bakita haceti n'ikivuga ko filime yatangira n'ikirafuka kimukuraho urufunguzo ntabwo uri buze kuvana uri muzima ibyo kugenda se ubundi ninde wabivuze wa mugabo azi icyongereza neza cyane baramubwiye ngo ntabwo uri uri muzima ati ibyo kugenda ninde wabivuze ko njye naje kuguma hano kahubwo nabaziye mama we izi black set no mwagiye mufungira bene wacu reka nze mbereke kibati ibyo kugenda ninde wabivuze igihe bahere bakibaza mu cyongereza bazanye n'abasemuzi icyongereza aracyumva neza cyane aranakivuga Captain Palau was able to get shot off before bisa nkaho kapiteni Palau warashwe mbere Hatchet ahita acika na kwa Hatchet ahita apfa shuga ngo yapfuye hari ikintu kitameze neza hano uyareba uri hano Sike Secure level 1 Yuri muri de kuri level 1 uri ngo no tujyana urebe ngwino tujyana umukobwa aribonye bura ko hano hashobora kuba harimo ikibazo we bakiye ngo ni ikebe cyapfuye ntago aricyo cyapfuye ahubwo ikebe kiri kwikatisa mu karisi kuma kijugunya hasi ndabafite bano kugera n'ikebe cyabishikari bamwita umuzimu mu cyara bo ngo bamwita Shadim Rashid mana yanjye Rashid ni upfuye mbere baherekera bifuza gufunga iki cyebe noneho bagifungiye dore bibaye uriya ntago ari buri cyebe wifuza gufunga byawe nivugisha ngo uriya muginga nimufata ari igihe umuntu iyo umufasha ari bwo umenya ko adafatika Rashid wipfa leta ya Amerika yaherekera ngo yifuza uyu mugore niwe wahoze abyifuza cyane gukira kingamo ningi fata none hagifatiye do sagifashe kigabo ntago gisanzwe yugasani habibyebe bitegura none barakibwiye ati ntago uri bucike hano atariko ninde wavuze ibintu byo gucika mva hano njye rebe filime I'm sorry Abby but we don't have a lot of time umbabare Abby ntago dufite igihe kinini You are now in charge ubu ngubu ni wowe uyoboye You are in charge We need a plan ni wowe uyoboye dukeneye umupango icyo turi bukore Watchtower Do you have eyes on level 3 Watchtower speak to me Watchtower mumvugishe wapi kamera zose nago ziriho Let's go tugende Hatchets on the loose lockdown control Mia do you copy Mia uri kunyumva Mia Rebe
Mia? Mia. Mia. Hey. Mia? Mia. Mia ni ka gakobwa. Oh my god. Mia. Mia. Zona. I'm locking us down. Do. Kigabo ngiki. Hey. Black site yabo kiri kuyikati. Shyira mu password. Shyira password. Trent, lockdown, authorized. Officer Trent, lockdown authorized. Down, protocol, initiate. Inyubako yose irabanza irifunga. Executed. Citadel, lockdown. Inyubako yose barayifunze kira cyebe kitanabacika. Kumbe nacyo kivugiye ko nta gahunda gifite yo kugenda. External access sealed. Rebe. Mane kubera ikinzu yose bayifunze. Kubera kugana n'icyebe cyabaziye. Ikinzu yose bayifunze. Kivayo. Nimwe. Cyangwe. Kirica. Mwese amenye ko ari umugizi wa nawe ufite intwaro kandi mubi cyane. Muryamira amajanja. Umugabo icyo yakoze yabanje afungura imiryango yose. Iyamo hano. Nangisha kure y'inyundo. Ibyebe byose arabifunguriye byari bifungiye hano. Hano hantu kandi hafungirwa abantu babi. Abi. Someone's releasing the detainees. Hari umuntu urekuye imfungwa zacu zose. Dore block ya detainee irafunguye. Alarm detainees block. All guards to detainee block. We need it. Abarinzi mwese mujye kuri block y'imfungwa barazifunguriye off za mfungwa zose byabye bifungiye. Nta muntu muzima ufungiye hano. Rebe. Yo. I'm calling HQ. Gigomagara kuri headquarter. Kucicaro gikuru ababwiri. Muri ikicaro gikuru cy'agasobanuro mu Rwanda naga. Guhamagara wapi? The wires are fried. Insinga zose zacitse. No external comms. Ubu nta kongera guhamagara hanze. No external comms. Hey, nta communication zijya hanze hari. Bafunze. Babiciye. Nta gutabaza. Fuck, where's the book? We need comms. Dukeneye guhamagara. Tugeze hano kubitabanza arebe ubundi buryo iyo byanze bashobora gukoresha bakaba bahamagara. Rebe. Be film. Come on. Susamo hano. Lost. Countdown initiated. Guhamagara byanze. Kuba bigiye kumanuka hasi biva ku isaha bimanuka. Countdown to what? Iriya saa yo kubara bimanuka ni y'ibiki? If we can't restore comms in the next hour. Itumano ridasubiraho mu isaha imwe. Barohereza drone zituritse hano hantu twese turi leta ya Amerika. Umva leta ukuntu ikora ariko. Mu gihe itumano rivuye mu gihe kingana nk'isaha. Ni mu rwego rw'umutekano hano. Kuko hano hantu hari amakuru ahambaye cyane. Itumano mu gihe rivuyeho leta ya Amerika kubera zino black site ziba zitemewe n'imiryango mpuzamahanga n'abandi ni gereza ziba zitemewe. Iyo hashize isaha itumano ryavuye mutari gukominikana leta ya Amerika yohereza drone ikazi gaturitsa hano hantu bari mu mwese batabitayeho mu gapfa kugira ngo atazagira amakuru ibera hano asohoka hanze. Fungo zitangiye kwigaragambya musubiremo indani. Kibe kiri kubakerereza n'inyundo kizano. Hey, kikibe bisa nkaho cyashano gifite gahunda. Gifite gahunda. Hey, fungo zarakubiswe bazisubiza isheni. Yeah. Do. Ndakurasa. Kurasa wa muginga isubiramo indani. Subizamo imfungwa. Ari kubakerereza ni kibe kiri kubakerereza cyabateze. Fungwa. Ano, wanga gusubira muri kasho bakura amenyo. Do. Mwese hasi mwabaginga. Kikizano mashanyarazi. Kirayashwanya gusa. Hey. Sike. Ninde ukubye amatara? Film. B7 clear. Clear. All good. Hano ni sawa. Kikubye amatara. Hey. Hano arwaje avuga ikirimi numva yibeshya hood. I'll put a fucking hole in you. Ndakurasa. Fire. Arabara kwica. Uyu ni mira nta mikino afite. That's right, motherfuckers.
ubwo iyo barashumwe abandi nibwo babona ko bya bintu biri seri kibe kiri kubumva kirashaka iki Yeah, hey! Get down! Jesus Christ, what are you doing? No more. Look, Kim, I don't want to hurt you, okay? Just relax, mate, and stay down. Okay, my friend. Lunatic. Okay, no more, please. Rebe. Yeah. Hey. Come on, man, we can. Rebe. Jordan, hey. Yeah. Tessa, level 3. Jya kuri level ya gatatu. Rebe. Sano. Basiwe. Yeah. I'll chip Bravo. Okay. Miller, what the fuck? Yeah, don't ask. Did you see Hatchet with Farhan? Well, Hatchet was dead. Apparently not. Don't shoot me. What does Hatchet want with you? Hatchet aragushaka hiki bashikora Farhan. You any more than I have. Nta kindi kintu ndi wabwire kirenze icyo nababwiye. Names and tell her what she needs to know. What will you do to me, huh? Murankora iki? Nubundi napfuye. Should have boarded this go fucker. Mukinga twokabe twaramwishe kera. Wowe. You were held on base at Al-Taf for a month. Bagufungiye ahantu hitwa Al-Taf kwezi kose. Agents turned up in Syria. Bakimara kukwimura aba agent batanu bahise bapfa. Niwe hari gushaka. None ndakubaza. Here to save you or kill you? Hatchet aje kugutabara cyashe kukwica. Ahubwo nanjye ne mumumbonera mu mumbariza ikimugenza. Cyangwa we nababona ahubwo. Kirabaseka. Ngo nimubona mu mumbariza icyo nshakaho. Ngariko cyangwa we nababona. Hey! Katururi. Sike. Rebe. You in charge of Watchtower. I need eyes and comms. Where are you going? Server room. Kiye muri server room ndebe ni ibiki. Rebe. Film. Hasigaye iminota 45 nishira. Leta ya Amerika irohereza indege zituritse hano hantu. Abarimo bose bapfe. Yeah. Chaplain uri mu biki? Chaplain mugenzi wabo. Rebe, kingurano biranga. Yeah. Hantu hose bahafunze. Abi. There's no sign of him. Ntabwo ndi kumubona. Ahantu henshi kandi ntabwo kamera ziri kuhafata, kamera nyinshi zagiye zivaho bari kumuhigamo hano. Rebe. Yuri, you got eyes on us yet? Twebwe uri kutubona, oya system iri gukamera kugeza kuri level ya 4 gusa. Kuri level ya 4. Yuri. Abagabo barubatse munsi y'ubutayu. Ntabwo ndi gukumva Abi. Radio contact, it's patchy down here. Hano hantu tumano ntabwo uri kuvuga neza. Server room? Baje muri server room. Box. It's where we store all the intel. Reka tujye muri Citadel Black Box ni amakuru yose abikwa. Ya makuru y'ingenzi yose. Bakuye mu bagizi ba nabi kuko bahatiye bazo bari coding. Aya niyo makuru leta ya Amerika badashaka ajya hanze. Every backup since this place was built 10 years ago lives here. Imyaka 10 ishize kuva bakubaka hano hano Citadel. Amakuru yose ariho hano. As well as all of my work on the hospital bombing. Ndetse harimo n'akazi kanjye nakoze kuri bya bitaro baturikisha. Abi ndi
gusubiza amashusho inyuma ndebe ibyabaye. Abona ikigabo nicyo cyaciyo kizano gishwanya gusa amashanyarazi. Someone's tried to access the server from offsite. Bisa nk'aho umuntu wagerageje kwinjira muri seriveri zacu. Urebe. Yeah. Urebe. Yeah. Yasubisha inyuma. Abi uri kunyumva hari amashusho yabonye uriya mukobwa uri kumwe na Abi wamusobanuza. Tessa niwe wishamiye ndasubiramo Tessa niwe wishamiye uwo muri kumwe mwitondere. I really didn't want to have to do this. Umbabare bino sinashaka kubikora umugore bitozanyije muri CIA ku ikosi nawe ni ikibi yitwa Tessa Gatururi. Hey! Bose mfite ifunzo. Hey! Uyu kandi yazanye na cyakiyebe. Yazanye n'ikiyebe. Tu. Yo. Hey! Asi. Gifunze. Yo. Yo. Hey! Yo. Buretse. Kura y'imbunda. Urebe bari muri server room. Hano ni amakuru yose ari. Abi. Let me access the server and erase a few files. Reka ngere muri server nsiba amakuru yose mudufiteho. Same side. Je nawe turi ku ruhande rumwe. Sasu. Je birashaka gusiba amakuru yose bafiteho hano n'ibindi byebe byose. Hano hari amakuru menshi. Iyo. Rebe. Yeah. Fire. Yeah. Asi. Kubisa ubuginga muzana hano. The fuck happened to the translator? We had a fall. Wa musobanuzi bigenze bite? Musobanuzi waje nk'umusobanuzi nibyo bimubayeho. Muzana muri gereza. Rebe. What are you doing? Kuri biki? She's a traitor. N'umugambanyi. She killed Mia and yishe Mia. Nanjye ntunga imbunda ku mutwe. Usenga ko na Hatchet. Cyangwa se akabakorera uwo Hatchet nawe akorera. Bakorera umuboss umwe. He was your friend. It's kari inshuti yawe. Nanjye. Tell us what really happened down there. Watubwira nibiki byagiye mbere hasi. Sure what the fuck you're implying. Urashaka kugaragaza ikimira. Anything, I'm asking a nta kintu ndi kugaragaza ubwo ndi kubaza ibibazo. So what do we do now? Dukora iki? Hunker down, wait for the next supply delivery? That's not an option. Why not? Once we declare a security breach, if HQ can't establish comms within 1 hour, we're deemed compromised. No kwanga tugomba gushaka ukuntu dusubizayo itumanaho bitise dusubizayo itumanaho twese turapfa. Kill switch. Uravuga iki ngo turapfa? A drone erases this place. Barohereza drone izisibe hano hantu nukuzi katuritsa n'abarimo bose. Nihashira iminota 40 n'ingahe itumano ritarasubira ngo bahamagare muri Amerika. Bababwire ko hano hari mu biganza byabo. And Hatchet goes free? No, he's mine. I don't give a fuck about. Ntago twakingura hano twakinguye Hatchet yaducika. Nothing happens to her. Mwe mucunge Tessa n'abacika umukobwa yanze kubasohoka hano ngo bajye gushaka itumanaho. Ngo bakinguye kira kibe cyacika kandi aragishaka. That's your plan? Yes. Kongera gufata Hatchet n'umupango wawe. And you better stay focused. Yego no mupango wanjye kandi ugume ku murongo. Or Tessa, you're the best chance we've got of getting the drop on. Kandi umva ko naramuka Jean ari we mahirwe yonyine dufite aje kureba nka Tessa cyafari handi ko wamudufatira. So far as 5 dead on our side, none on his. Umenye ko abantu batanu bamaze gupfa ku ruhande rwacu nta n'umwe urapfa. Not active duty servicemen. Weho uri uw'amagambo gusura umwana list ariko twebwe turi abantu hano. You gave up your army rank when you joined. Amapete we yatanze hano yarayataye uvanwa mu gisirikare. Ubwo waziga kuba umukozi wa hano uyu umukozi. Babona barahaye amakontara baba bameze nk'abasekirite ba hano nyine ntago amakuru menshi abayasi. Gisirikare we baragikuwemo. Bakamuzana nk'umuntu w'umunyamahane gusa uzajya ukubitagura abantu hano. Aribyo yishyurirwa. Rebe. Hey. Kibe cyarimo indani. Kiragenda gake. Nabwoba. Iki kigabo kirashaka iki? Yo. Rebe.
komeza imbere kibi kirashaka iki hey Armory, doors, access, watchman, 1. akurino aho babika intwaro hari uwabanjeyo Hey, Travis, Wait. what are you doing? I was in my quarters when the alarm. We're in lockdown. ngeze ahantu mba nsanga mwahafunze All right, let's grab all the C4 and after we stop reka dufate ibisasu byose byo bwoko bwa sifa every hallway together. Okay. batarajya kure bagiye aho babika intwaro hari uwabatanzemo hey ikigabo kirabafite uyu mugabo bamwita dayimoni uburyo akoramo ntibusanzwe hey maze kugeramo kare iyo filime yeah What the hell's going on out there? Some new clusterfuck. We need to know what the translator's hiding. mani n'umusobanuzi dukwiye kumubaza amakuru Officer Trent said, okay? nimba ibyo ofisi yavuze ari byo This is shit that's ngira itegeko rimwe ari ryo kuguma ndi muzima ibibazo bishe but I didn't sign up for no suicide mission. sinzi we byose nyereko njye ntabwo nigeze nsinya kuza gukora misiyo z'ubwiyahuzi They've got an exfil plan. She's got bino byebe nimba byatatse hano uyu mukobwa yari ari kumwe na kiriya kibi bifite n'umupango wo kuza gucika hano tumukangure tumubaze bari gucika hano bati uyu ngo itegeko agenderaho ni ukuguma ari muzima atitaye ku bindi byose kuko uko batinda Amerika yaturitse hano hantu bebe bano bumva imiziki He's fucking with us. ari kudukinisha hey fisha imiziki You alright there? Morning, princess. waramutse igikomangomakazi Am I? Oh, you're in hell. I don't know what Abby told you. sinzi icyo abi yakubwiye She's lost her mind. ariko yataye umutwe Yeah, he wouldn't be the first to suggest it, but ntabwo ari we wenyine ubizi ko yataye umutwe natwe tujya tubibona for the benefit of the doubt. ariko nanone we ntabwo twamushidikanyaho ko ari umugizi wa nabi Chaplain, you gotta keep up with us. Well, now I think I lost a bit of my hair, Nabby. Yeah, you'll lose more than that if you don't stay on your toes, mate. Cover us. yeah. No. Oh, God, please, God, no. Release him or I'll shoot you both! No. Just wait 1 second. Wait. buretse sasu yeah. hey Get up. Fucking get up. guhaguruka byanze Happy. kibi kirabafite You and me, we're gonna play a little game, okay? And the game is called. tugiye gukina umukino witwa You tell me how you'd get out of here. urambwira ukuntu mwari gucika muvano Break your fucking hand. cyangende mvuna ikiganza You cyawe like games? It's real simple. See, it goes like this. I said, niwanga gusubiza how would you ndakubaza get out of here? mwari mwapanze gusohoka hano gute we na kiriya kihebe I give you a mwari gucika uyu arashaka kwicikira The answer wrong, I break your fucking hand. wanga kunsubiza mvuna urutoki Like this. yewe araruhindukiza ni ibi bihabera black side Should we try the little guy? ngere tugerageze Should we try this little pretty one here? All you gotta do is tell me how you get we kigomba kumbwira do
What's your exit strategy? What's your fucking exit strategy? mwari gucika hano mukoresheje strategy afu nurundi rutoki umugabo nta mikino afite ni Mila komeza imbere Yuri. Hatchet has chaplain. Yuri Hatchet afite chaplain kagasore kabo ka chaplain bagafashe What must we do? Down level 2. Moving south in your direction. bari kuri level ya kabiri bakomeza baza over. Just lost them again. 30 minutes remaining. Stupid cameras. Eh. You shut in. Go quarters. Fuck. Sorry, Abby. I've lost vision again. Bare Abby nanone ndunje ndamubuze nameruka kumubona ari mu gace kabamo abakozi barara Hey! Baby, kigabo bakibuze. Yuri, he's not here. Talk to me. And still trying to get the system back online. Hatchet on the move. No chaplain. Hatchet niwe ndi kubona. Chaplain ntago bari kumwe. Hatchet ari kugenda. He's been in my room. Yarari mu cyumba cyanjye. Baby. Kurano ni foto yishyize ku gitanda arayubika. Yo. Abby. Ngiye kugerageza ndebe ko nateranye igitelefone cya satellite aba aricyo duhamagaza kiravuba iminota iri kubashirana. We uyu bamuvunaguye intoki zose. Wisinzira baby. Now we gotta start on the other side. Tugiye guhera ku kindi kiganza cya mbere intoki bazihindukije. Reka mvuge. I'm listening. Ndakumva. You want Hatchet to leave? Urashaka Hatchet asohoka hano akagenda? Just give it to her. Mugeze kuri Farhan cya kibe cy'igisaza gifungiye hano. Niwe wenyine ashaka hano. Oh shit. Oya. I knew that bastard was withholding. Nari mbizi kuri muginga hari ikintu ari guhisha. Arashaka iki kuri Farhan? You really have no idea. Kumbe ntabyo uzi. You're just a contract. Bivuze ngo wari umupagasi wongo babantu bagakontara ngo ngwino urinde hari nta namakuru yandi bajye baguha. Nje nawe tumeze kimwe. Rebe. Byiza. I hope they paid you up front. Reka nizere ko amafaranga ya mbere bayakwishyuye imbere yawe. Kuko hano hantu ushobora kutaza kwasuka uri muzima ya mbere utarana yariye. Gico. Kimuvura intoki. Ngo kiraciye niba bashaka kugisohokana. Bagihuze na Farhan. Benga mu Farhan mubwira ati tubabare rugende hasigaye iminota 21 leta ya Amerika ikazi gatwika hano hantu. I'm working on it. Ndi kubikora ndi gukora igitelefone cya satellite uyu umutekinisi wabo ari kugenda bihuza. Ndashaka telefone amagara direct igenda igacomekwa kuri ku munara twita duhamagara. Sinibaza ukuntu Hatchet yahuye na Tessa. Mira ndamubona muri kaburigade ka Farhan aramushaka hiki. Mira sohoye Farhan. Mira ashaka gufata Farhan akamushyira Hatchet. Mira nibiki bice mbere. Abby? Kingana. What the hell did you do? Wamukoze biki? Sano. Sasu ku mutwe. Hey. Mugabo yabaye nk'umusazi urashaka kuvana ari muzima.
Conversation, she told me everything I need to know. uyu mugore twaganiriye mbwira ibyo nari nkeneye kumenya nagomba kugira icyo mbikoraho uriya muntu twakekaga bwa mbere umwishe utaduhaye amakuru ubu ikibazo gihari nitwe dupfa cyangwa abo bapfi mumena intwaro zanyu uyu niwe fande icyo ntabwo biri bubi icyo tugiye gukora tugiye gufata kino gisaza Farhan tugishyire Hatchet avuye hano tugenda tumuruke ni mubi cyane umugabo umwe ibyamuzanye barashaka kubimuha ababarira ave hano mwambura iyo pistoli This is mutiny. Sorry, Abby. Bare Abby. You had your shot. Mahirwe yawe wayagerageje. It takes. Touch me, you fuck. No. Hand him over. Baza kumufunga. You're gonna bargain with a fucking psychopath? Urakeka ko wajya kuganira n'umusazi nkuriya mukumvikana? You'll thank me eventually. Uraza kunshimira nyuma. Umuntu aratwataga katwica. Hatchet yabashaka Farhan yari kuba yabigezeho kare ntago ari washaka. Bebe, uze ngwino. Hari ikindi kintu kidasanzwe uriya muntu ashaka. See the wizard. bamufunze Katururi minota 16 niba batarahamagara leta ya Amerika bayibwira ati Black Site yanyu iracyari mu biganza byacu nimugire ikibazo leta ya Amerika irohereza abantu bazi baturitse hano Yo Baby. Uyu gatangira kwibuka amagambo yavugaga n'akana ke. Mwana wanjye urakora icyo ngaho? Ndashaka kujya mu mazi. Ni amajwi. Okay, I got you. Okay. Come on, Mom. Hey, babe, come on, let's pick up the crabs for Audrey. Do you believe Farhan? Farhan uramwizeye? Nabonye amadokima avuga ku byo yatubwiye. Does anyone else know about this? Hari undi muntu bintu bizi? Oya nta wundi ndabibwira. Okay. Send it to me. Sayo madosiye yanyoherereza. Explosive if it gets into the wrong hands. Bino bintu bishobora kuba ari igisasu nibigira mu maboko y'abandi bantu byohereza nge gusa. Or whoever Hatchet's working for. Atura mugora kore Hatchet cyangwa se Hatchet no wakorera. Any update from Langley on my drone missile theory? Nope. Nothing so far. Yatangiye kugenda kurura amakuru. Atekereza amakuru yagiye atanga kimara yagiye haba abayobozi be. Katari bo bashobora kuba barakoresheje bakohereza Hatchet. Iba muzana ho Hatchet ari. Hatchet. It's your lucky day. Munsi w'amahirwe bamuzaniye bamubwira ati tubabarira ufata iki gisaza utuvira hawo kabyara we. Kigo bagitinye. Look, it's a simple trade, man. Urabona ko ari ubucuruzi bworoshye mwana. You take Farhan. Fata Farhan. We all get the fuck out of here. Twese tuve hano turi bazima dutahe. Rebi. Yo. Uyu aracyari guterateranya igitelefone hasigaye iminota 11 mike cyane. Abi uri kunyumva? I think I have a solution. Ndakeka mfite igisubizo rwa telefone arukoze. Kimwe cya kabiri cy'igisubizo kabisa. Hey. Bebe. Sasa ukora kuri kamera abona Abi bamufunze, abona Abi araziritse. Yakasani. Yego tembu gukora telefone irazi ko Abi bamufunze afandi. Hatchet. If you don't want it, I'm happy to waste him right now. Nimba utamushaka mu kwicira se nona. We doing this? Bino turabikora. Hatchet kigabo kiratuje
cyuma ku mutima vayo fata uyu bebe mira ku kigabo kutariko jya mu mishyikirano nabo hasi kigabo kitavuga do nyo bebe tasi ku mutwe nyo kura y'icyuma abonye abantu bagitwara abakomando mu mukandara bari kunenga bebe mu gikoni pano ku mutwe turashize cyuma mu mbavu yo yagasani ingo yaje kugana n'ikiye kubita mu ifuru bebe kurura umutwe winjiza mu byuma biri hano gasani umugabo ntavuga ibintu bye ni bucece yo byose bibaye nangije kigabo cyiza hano umunsi w'akazi gasaba imbaraga umwanya n'uyu ngo ushire inyota hitamo ikikunyura hitamo United Gin ni gin imara inyota igasusurutsa abataramye United Gin ikorwa na NBG ifunzwe mu icupa ryiza yujuje ubuziranenge kandi ifunguka byoroshye iryoshya cocktail cyangwa se wayinywa yonyine wikwiyima dore uba wakoze hitamo United Gin maze usoze umunsi unezerewe birabujijwe kunywa inzoga uri munsi y'imyaka 18 United Gin kinywaji safi